اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان دلوین. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشاءالله. گلی خوندوان هجا معلومه ویا ثلاثی مزید و فیهی سه نوع بین او 12 باب. نوع یکمین سه باب بون که حرف کی تعداد هات زیده کرن. نوع دویمین او بی که دو حرف هات نزیده کرن او جی 5 باب بون. نوع سیمین گلی هوالان امن ها خدا حسب که بخوینن ببین هانه هر سه نوع ثلاثی مزدوفیه تمام دبه او دبنه 12 باب. النوع الثالث وهو ما زيد فيه 3 أحرف على الثلاثية. نوع سيامين أوكو هات يزيد كرنتيدا 3 أحرف، سي حرف على الثلاثية لسر سي حرفية، يعني أصلي بنجهوي سي حرفة لسر سي حرفية. سي حرف جي هات نزيد كرن بويا 6 حرف. وهو 4 أبواب أو جي 4 باب جالي هوالان. نوع يكمين 3 بابون، نوع دويمين 5 بابون أوا 8، 4 باب جي أوا بونا 12 جالي هوالان. الباب الأول باب يكمين استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا. استخرج استفعل يستخرج يستفعل استخراجا استفعالا. يلي هبالان كوكاوي سي حرف بو، خرج بو سي حرف هات نزيده كرن كو ألف و سين و تاء بنا 6 حرف. استخرج ماضية يستخرج مضارع استخراجا مصدره. الفی خواده بر الفی گلی هوالان، سینه خواده بر سینه، ته خواده بر ته. او حرفی که خانه دنه بر فعال فیل عین فیل لام الفیل اموانا چه دزانن ام زیده دزانن. لها داجی گلی هوالان خی خواده بر فعال فیل، ری خواده بر عین الفیل، جیم خواده بر لام الفیل. خی ری جیم اصلا اوی دنجی زیدنن. وعلامة نشان ذي بابي شجالي هوالان أن يكون ماضيه على 6 أحرف. ماضي ودبه لسر 6 حرفان بزيادة الهمزة والسين والتاء. بزيدبونا همزة، بزيدبونا سينة، بزيدبونا تاء في أول ودا. ناسكنا في بابي پر حتى قالي هوالان لا رح همي حروف زيادة دسري دانن. وبناء في بابي للتعدية غالبا، يعني پرانی جبونا چه گلی هوالان جبونا متعدیه پرانی وصایه نکو هرگاه، يعني زحفای جبونا گرگو هزه. وقد يكون لازما جارنا لازمی جدبه. مثال المتعدي مناكا متعدية نحو استخرج زيد المال. زيد مال درخست. اول ورگلی اولان فعل فاعله فاعل کو زیده فعلای کو در خستنه در باز بال مفعول بهی و بیه کو مال زیده مال در خست. او بی متعدی بی گرگوهز گلی اولان. و مثال لازم میناکا لازمی نحو استحجرت طینو، یعنی معنوی چه گلی اولان چامر بو وکا کور نکو بی کور حقیقتا ده حشکای دا بی وکا کور. او فعل لازمی کو استحجره گلی اولان در باز بال مفعول بهی و نبویه، یعنی او چامر بخواه بیه کور. و قیل لطلب الفعل، قیلش بونا ضعیف بونا، یعنی هنا کان گوتنا باب استفعلیش بونا طلب فعلیه، یعنی فعل تتخواستن کوجی سینه تفهمه. نحو استغفر الله، یعنی از داخازیا بغشاندنش خدا ده که استغفر الله از داخازیا بغشاندنه غفراندنش رب عالمه ده که اما طلب فعلیه کلوه غفراندنه. الباب الثاني قال هوالان باب دويمين افعو على يفعو عيلو افعي عالا.
موزون و اوا میزان گلی هوالان اوی بری هاتیه کشاندن اعشو شبه اعشو شیبو اعشی شابن الف خدايا بر الف گلی هوالان امزانن الف زیده عین خدايا بر فاعل فعل امزان عین اصل کلمه فاعل فعل شین خدايا بر عینه امزان شینج عین الفعل واو خدايا بر واو او واو جی زیده شینه خدايا بر عین گلی هوالان یک لها زیده یک جوان هر دو شینان بیجی خدايا بر لامی امزان بیجی لامل فعل گلی هوالان اصلی وی عشوبه الف شينك واو زيادة جالي هوالا يعشو شبه ماضي يعشو شبه مضارع عشي شابا مصدر وعلامته نشان في بابه أن يكون ماضي على 6 حروف ماضي لسر 6 حرف عند با بزيادة الهمزة في أوله بزيادة بنا همزة أولي ودا أو همزة أولي ودا زيادة وحرف آخر حرف كدنجي من جنس عين فعله جنس عين الفعلوي عين الفعل كو ام بيجن لوي شينا قال لي اولا عين جنس عين الفعل شينا كي دنجي لوي زيدايا والواو واوجي بين العين ولا واوجي ما بين عين الفعل كو واو وما بين لام الفعل كو بي قال لي اولا لفر قال لي اولا سي حرف بين زيدا سي حرف بين اصل ألف واو وشينك زيدايا وعين شين بيجي أصلي نقلي هوالان وبناء في بابي لمبالغة اللازم يعني أبا شبونا متعدية ناي شبونا مبالغة لازمية يعني أصلي مجرد بيدا أو مبالغة بون تنايا ليه دمك ومروز زيادة دكه حرفان تبدا مبالغه بون چید که زیده بون چید که لارا زیده بون حرفان دلالت السر زیده بون معنای دکه کو معناجی دا معنای دا زیده بون چید به لانه لارا شنو حاله و یقال تيغوتن عشب الارض اذا نبت في وجه الارض نبات في الجمله دما عشب الارض تيغوتن گلی اوالان دما کو روی ارض دا اذا نبت دما شین به في وجه الارض دا روی ارض دا نبات هشيناي في الجملة هندك دما هشيناي هندك چي بمرجع عشب الأرض ويقال أعشوشب الأرض إذا كسر نبات وجه الأرض لدما كو پر ببا هشيناي روي أرض يا روي أرض زحف هشين ببا أعشوشب الأرض تيغوتن يعني تيدا زيدا بون چه دبا عندما هشيناي هندك چه با عشب الأرض تيغوتن لدما هشيناي زيدا ببا عشوشب الأرض يعني ده حرف زيده ببن قال هوالان معنی داجی زیده بون چه به هشینایی زیده چه به شبونه شرط چه گوتن شرط گوتن مبالغه لازمه یعنی لازمیه هر افعال بونه متعدی نایتن تنی لازمیه لید لازمیه داجی دفعل لازمیه داجی مبالغه چه که خدای تعالی ذهنکی وکری پارا و توان بکه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.